I lijep pozdrav za sve vas. Danas ćemo igrati FIFA 16. Naravno, nastavljamo naš Ultimate Team. Nisam ništa dirao od igrača. Apsolutno ništa nisam ni... Treba nam još jedan coinci, onda ćemo... Ups. Ovdje imam već nešto od pekova, da vidim koji su to. Ok, evo je ono za prvu pomoć što mi ne treba. Evo, možemo odmah prići na otvaranje pekova. Evo da vidimo ove od 10.000. 10.000, Bundesliga. Evo ga 10.000. 6 gold. 10.000. I... Šatov. Ok, za šatova ću uzeti. Send to klub. Onda tebe ću da prodam. Jer mi ništa ne... I uzet ću ovog džađađe. Ok, ovo ćemo da prodamo sve za 40. I idemo na Spanish League Open. Evo ovdje imamo Rahul Valenko. Futbolski klub Barcelona, Malaga, Deportivo, Celta Vigo, Athletic Bilbao, Atletico Madrid, Valencia i mnoštvo drugih. Ok, idemo mi na početnu utakmicu. Ovo vidim se nisam ništa mijenjao. Play match. Promijenit ću dresove. I meni ima. Idemo na Raho Vallecano. Prvi put čujem za ovaj klub iskreno. Da. Ok, ažurirao sam FIFA 16. Kada instalirate nakon nekoliko dana vam nakon nekoliko dana vam kaže ažurirajte, ali neće vam se ništa promijeniti. Apsolutno ništa. I da, vjerujte mi, lagovat će. Ali nije do aplikacije pomoću koju snimam, već do igrice, same igrice. Ali šta ću? Ok. Ovo bi trebalo lako da bude za nas. Ovo bi trebalo biti go. Šta je golman skinuo? Nema veze. Go! Ne mogu da vjerujem, go. Stvar mogu da vjerujem, ali ne mogu da vjerujem da je iz kornera. Iskreno. Lijep go. A dobro, nije ni klub, bog zna šta. Ali... Eto, super mislim. Što vodimo. Bolje nego da gubimo. Prvu utakmicu, znači prvi klub kojeg sam pobjedio da je jak. To je bio Basel. Evo ga, Džeko je sam. Džeko riješio ovo. Bravo. Apsolutno nevjerovat. U 9. pa u 16. Svaka čast. Kakva god. Apsolutno beautiful. Ok. Hajde. To. Pruža se lopta ka Džeki. Džeko opet daje gol za sljedećih 3:0. Što je jako lako. Sad ne znam je li igram na beginneru, ali ne igram na beginneru jer da igram na beginneru Barcelona bi izgubila od mene. A što znači da ja izgubim od Barcelona 3-4-0 100%.
uvijek. Vidite ovdje, jer ne mogu da mi daju ovo jer tako je to da, mislim, ne znam, vjerujte mi, ne znam. Znam samo da je, pošto tim je dobar, mogu reći da je, sada je ekstra, kao što da, 4-0, 35 minut. 35 minut. Ja. Znači, jedno što ima dobro ovdje je što su ovi drugi pasovi prosličeni za čeku. Jao. Šta je pronaš? Nema veze. Biće bolje drugi put. Šut. Kakav šut? Loš. Da je dobar šut, bilo bi naravno bolje. Da je loš šut, bilo bi. Ok, ne znam nija šta pričam. Idemo na poluvrijeme. Jel? Poluvrijeme? Da, poluvrijeme. Vidi. Je na liniji lopta. Bila je na liniji. Ok, napadaj. Šta mogu, mislim? Ovo je toliki lag da nije do mene, već do igrice. Mislim, nije do aplikacije, vjerujte mi, koje snimam. Hoće li biti 5-0? Neće. Hoće. Sad. Kao Usain Bolt. Sad ga guraj ga. No, igrica je nevjerovatna, pogotovo kad date ovako gol nešto. Vjerujte mi, neki su me pitali link da vam dam. Odite na Google Play i ukucate FIFA 16 Ultimate Team i naravno ono će vam izbaciti jer već je počelo ono da izlazi na Google Playu. O tome. Onda vjerovatno dok malo se poboljša ovo da će se i ovaj lag poboljšat. Vjerovatno. Ovo bi trebao biti offside. Da. Offside je. Idemo, hajde, požuri. Ok, naša je lopta. Bacaj golmane. Tako. Oni su imali neku izmjenu sad. Ajde daj tu loptu Jackie. Jacko. Za mogući 6-0. Ništa. Go. Ok, ovako imate da namjestite kako da proslavite. I to bi bilo to. Ne mogu da vjerujem, mislim stvarno. Ok. Ajmo. Idemo da igram. Evo ga. Imamo šansu. Ovo je treba biti.
offside. Ali nije. Ne veze, idemo. Hajde. Idemo po 7-0. Šta je fulio? Pogodio sam prečku. Mislim, stvarno nevjerovatno divno. Haj sad, pogodiš li prečku, izlaziš mi s tima. Go. Ne mogu. Ne smijem da ga izvedem iz tima. Ajmo šut jedan odavde. Direkt u ruke. Ajde, požuri. Eto ga, ljudi. Kraj. Ljudi, to bi bilo to ako vam se... Evo imamo golove Džeko, Tyson, Austin i tako dalje. Evo, slave moji igrači. To bi bilo to ako vam se svidio klip. Ostavite like, share, subscribe, komentirajte. Eto, ništa. To bi bilo to. Hvala svima. Eto, lijep pozdrav za sve vas i čao!